Surugan Katuan Gauna Mata Pramya, Araichuan Cheche, and Kimsa Araichuan Ko, Nataris Kurban. Or Relgan Burmajan, Kachan Nasan Kobe, 9, 8 pound.
Kailangan lakas ng team. Kung sa pag-iso ko, ikakawalo na sa program kasarawan ng Lord. Ye kacotang selubuhan berkakatete irai sering kuliakan sebentar kacuan nagsakay takag kayong karuran. Presentation of certificate I succeed tidak kacuan lupair sukonget dan kacuan ta silkong kadeta bukat hong irai sir kacu taligay. Kacuan Gulianti, Secretary ESA, Department of ESA, National Government. Kumain sa ringan na kacu tali nasit. Percaya dengan Tuhan. Anis from Imonis. J. Marel Karam. Raisni Koiber. Miss Tania de los Santos. Kaylan Avila. Janusi Irons. Altin Kanar. Governor Simeon. Steve Loyola Jr. Alex Loyola. Evoy Mondoli. Lorenzo Pires. Risto Elgenberger. JC Loyola. Norman Ligor. John Benjamin Elgenberger. Orlando Folger. Jason Vindiola. Donald Tamarla. David Collectus. Ramgi Agnes. MJ Loyola. AJ Uriarda. Jack Luger. Kenji Nabasari. AJ Lemsi. Urban Ligor. Kasimoto Bonaparte. Albert Philip. Ivan Bonaparte. Jay Diesel. That's the night. Sajay Alwati. Anderson Nova. Antonio. Villalobos Leo.
Sylvia Merlin Abdullah. Talinuvni Agustin. Salamat Sumo. Ang susunod ng Katuan Bear sa Pimachay former principal in school Miss Yamata Kachamata Silikong Kateda Bukat o Yunay Saliman at Dato Talimagi. Christy Koida, Adisha Benjamin, Jenny Bella, Julissa Paul, Luna Paloma Kabir, and Berlin Guerrero. Melody Nasa, Mary Grace Gilbert, Esmeralisa Philip, Tindra Pirates, Aidisa Andor, Manisha David, Lisa Kadar, Sir Daniel Argus, Anchinet Sultan, Centrial Patti, Roxanne Philip, Latoya Dea Bonaparte, Teresa Iriarte, Mian Loyola, Saralinda Argus, Sinatra Lebina, Sonia Philip, Jasmine Albert, Jasmine Flores, Grace Harris, Kira Santos, Alipta Lopez, Estania Coluna, Danica Holder, Ivansi Kamala, Gwinnett Nanis, Lavantini Norman, Shania Victoria, Melody Ora, Myrna Lobatsan, Mervyn Rodriguez, Evelyn Iris, Sintania Madal, Rachel Primo, Damien Hadley, Kenisa Santiago, or Renita Lopez. Masa pagkakas ko, nagkajit ko kurang kackiyan mga sirkutat, iyo natanangan laban-laban. Kaya ngayon, former principal in school,
Ira ketua sa program kasarawan yay presentation of graduates mga sumong sa mga graduate kaya sa child principal school Om nani rabi sa falwat